إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. مسيب جلبة كبولي مؤيدة مع كبولي فتودة مع كبولي ولدة عند أدناو ونند غوركو وهيبو غول سنة جو مؤيدة. ننال صلى الله عليه وسلم بماكي الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أنه فو ودكم كبولي ولدكم أنهم فو ودكم مدن ويبقى الصنع جمهور. رسول صلى الله عليه وسلم hibe wasiyi duhibe men abbugol beengu jon dina bemaki ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija. Beni biyamiri sukabe ben yoɓe jombu joni noon e hoore ko ɓe yamiri sukaɓe ɓen kon jombugol ɓe yilti ɓe yeeti sukaɓe ɓen ko façon sonnajo hombo ɓe ɗaɓɓata. ɓe maki tunkahu lmar'atu li arba'in fa li hasabiha wa li jamaliha wa li maliha wa li diniha fadfar bi dhati ddini taribat yadaka. sonnajo no jombire sabu piiji nayi, sabu ngari makko kin, sabu dambe makko ɗen, sabu jawdi makko ndin, sabu diina makko kan. Rasulu sallallahu alaihi wasallam maaki suɓo jon diina kan on tuma Allah. sonnajo on himo haani wonde ka o duwa wonde ɗon ka Allah jomiraɗo on waɗimo ɗon. O jonnitimo teddungal, o jonniti sonnajo on teddungal, o jonniti sonnajo on haqqeji makko ɗin. hari sonnajo on ronata, Allah jomiraɗo on jonnitimo ɗum. hari sonnajo on ko dooleteɗo e dow yo waɗoy ko boni, Allah subhanahu wa ta'ala suri ɗum. la tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna tahassuna. ta on forsu ɓiɓɓe mon jiwɓe ɓen yo ɓe yahu ɓe jeenoya si tawi ɓe faalama saŋade, ɗi mana woɗɗitade bone, woɗɗitade jeeno, woɗɗitade geddi. Allah jonniti sonnajo on haqqe mo tawata ko kanko wonata ka nder suudu o jooɗo, o ayna ɓeygure nden, o ayna suudu ndun, o hiwa utiji modi makko ɗin,
o hiwa hoore makko moodi makko holtinamo ñamminamo honnamo ñawndamo jonnitamo haqqe makko on kabalndi allah wi askinuhunna min haytu sakantum min wujudikum ka wonɗon ɗon ko ɗon ɓe hoɗata kamɓe sonnaaɓe ɓe o yilti o wi ka koltu koyo worɓe ɓen holtimɓe wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf worɓe ɓen koyo holtin sonnaaɓe ɓen hara kono moƴƴiri haysi ko ronuɓe ɓen noon o wi wa ala alwarithi mithlu dhalik hay ronuɗo on kadi koyo jonnitir sonnajo on no moƴƴiri ɗiɗo haqqeji allah fawni responsabilité on fof gorko on yo kurkanoma yo gollane yo sure e kala ko boni ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara allah jomiraɗo wi o dande natugol yiite an wo ɓiɓɓe ma ɓewwo an sonnajo on ko landaɗa wo ko ɗoftagol moodi ma yankinanomo nananamo konngol hara yeddalimo e dow ko moƴƴi kon kono taw si ko noon sonnaɓe ɓen woni e wawde ka moodiɓɓe maɓɓe ɓen taw si sonnaɓe ɓen no hiwde hoore mum wono allah wi yo ɓe hiwir hoore maɓɓe noon worɓe janamɓe andaaɓe sina moodiɓɓe maɓɓe ɓen taw si ko non ɓe wayi taw si ɓeeɗo jeenata taw si ɓe jaatotaako allah wiino wala muttahidati akhdanin hara kadi ko sonnaaɓe ɓe jaatotaako taw si ko non ɓe wayi allah no manti sonnaaɓe hiwɓe hoore muɗum ɓe reeni farjuuji mum ɗin o wi fassalihatu qanitatun hafidatun lilghaybi bima hafida allah sonnaaɓe moƴƴuɓe ɓen ko yankiniiɓe ɗoftii kadi e hoore ko ɓe ɗoftii kon hiɓe reeni hiɓe ayni hiɓe hiwi konko allah aynini ɓe ka wirni ɗum ko farjuuji maɓɓe ɗin tuma tawi goɗɗo alaamo ɓe hulata goɗɗo alaamo ɓe hersata hay gooto ɓe miijota ko ɗon no anndi fii maɓɓe hara hiɓe mari opportunité ji ɗin fof fi waɗugol bone ɓe rento ɗo noon allah subhanahu wa taala wi ko ɓe ɗo woni moƴƴuɓe ɓe ɗo woni sonnaaɓe moƴƴuɓe ɓen nelaaɗo noon wiino adduniya kulluha mata' wa khayru mata'iha almar'atu saliha taw si ko noon sonnaaɓe ɓe wayi taw si ko ɓen woni sonnaaɓe moƴƴuɓe ɓe tawata ɓe weynotaako ɓe yaltinta ɓalli maɓɓe ɗin ɓe yaltinta cuɗaariiji maɓɓe ɗin ɓe weyno allah joomiraaɗo wi wala yubdina zinatahunna illa ma dahara minha taɓe feeñi cuɗaariiji maɓɓe ɗin si wona kon ko feeñi e mum kañum feeñani hoore mum na kamɓe faggiti feeñini taw si ko noon sonnaaɓe ɓen sifori hannde taw si ɓen ko sonnaaɓe wonɓe ɓen ka cuuɗi men noon taw si ko ɓen wonda
sonnaɓe wiyaɓe ɓe nelaɗo maaki law kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu lmar'ata an tasjuda li zawjiha. si tawno mi yamirayno goɗɗo yo sujjan goɗɗo sabu teddingol mo, mi yamirayno sonnajo on yo sujjan moodi makko hakken ko hani mo ɗoftade. tawsi nde ɗo ɗoftare hino ka nder cuuɗi, tawsi nde ɗo yankinare hino ka nder cuuɗi. nde gorko on wowlata konngol gotol hara sonnajo on jaɓaki si wona ko moƴƴi, tawsi ko ɗum woni ka nder cuuɗi, kon ɗum addi piiro ngon, kon ɗum addi sonko ngon, kon ɗum addi taƴodiral ngal, kon ɗum duñi ɗum ɗon ha yahi ka cergal. tawsi na tawa hara goɗɗo ñaami haqqe oya. sonnaɓe ɓe tawata hande haaju mum ala e moodi mum, ɓe ala tan makko, ɓe yewtata yewtereji labaaɗi, ɓe laaɓanta moodi maɓɓe reedu, ɓe fewata e peewal islam, moodi maɓɓe yewta konngol gotol ɓe yennamo, maɗum ɓe yeddondira ka nder suudu hakkundeji maɓɓe, secret on no hakkundeji maɓɓe wona seeɗa ni oɗo sonnajo yalta o yaha o sonka ka yaasi, o yaha o nodda kawtal ngal, o holla ɓe ko hombo woni moodi makko. sonnajo duwaka wonde yaakere, ko duwa wonde ko sasa, sasa marayɗo gundo, marayɗo gundoji moodi makko ɗin. kono sonnajo si o woni yaakere, kala ko waɗa toon feƴƴoye, kanko e moodi makko fodde ɓe weldi, moodi makko yewtimo gundoji muɗum, o yalti ka yaasi, o yaltini ɗin, kanko e Allah harayɓe haɓi. aljanna kanko sonnajo on koye sengo ley wela e moodi makko on woni. si moodi makko welama mo e dow sariya islam, hara e Allah weltorimo. kono hande a yiyay gorko on hino eto eteteɗɗen fof kawa yalti bimbi ha o yewtita kikiɗe, haray mo yahi mo yangoyo, himo kurko, himo sonjo, himo tampa, o ara o addanaɓe ko ɓe ñaama, o wallina dépensiji ɗin, sonnajo on jooɗo ha jemmina o salo defude. ɓayi ɓe yeddondirno hanki kikiɗe, hande bimbi dépensiji ɗin walline, sonnajo on salo defude. oya artoya kikiɗe tawa fayɓɓen soƴƴaali, o arta kikiɗe o tawa hirande ala, o tawa ndiyam wulɗan ko yare ala, o tawa suudu ndun laɓɓinaka, o tawa conci ɗin ɗi wuppaka, o hewtita himo weela, tawa o ñamali ka yaasi, o arta ka soodu tawa ko ñamete ala ton. seytane waɗay kullo fu tawi wo ɓernde nden nde ala ƴiyal, ko bi mana sa jokki waɗugol mo ko metti o seytinayi, si o seytini o waɗay réaction, si o waɗi réaction ko janwo hara o ardini haqqil ka seytane mo jogi, si wona ɗum ko ɗon dewgal ngal woni helde. sonnajo oya o wasino ɓiɗɗo makko jiwo on, hino jeeya e konnguɗi wasi e ko jonnuno ɓiɗɗo makko jiwo on, ɓay on fokkiti ka moodi muɗum, o wi wattan yila e si moodi ma weelama, inna mararatal ju'i mugdiba, inni watta yila e moodi ma si o weelama, o inni wo o yeendi heege ngen ɗum wonay sabu ha o seytina. anglais ɓe wi'i a hungry man is an angry man, wo neɗɗo weelaɗo ko neɗɗo seytinɗo, si o ari ko ya jonnumo tawa ko ñamata kon. sa ittorimo mone heege haray a waɗi sabu yo o añe,
a waɗi sabu yo mettema, a waɗi sabu hande kadi ko faalaɗa kon fof waɗantama. ko fi on ɗum ko wawnoɗa wadde wo, ko wawnoɗa wadde ma ko faalanoɗa yewtude wo, ma ko faalanoɗa mo ittade mone wo, a jonnaynomo taw ñamete on o ñama ha haara, o yara ndiyam, o jooɗo, o fowto, waɗa noon awa ko faalɗa ko. kono lettirgol mo ñamete ko hollugol ngayngu. sabu na mbuɗɗi waɗuma goɗɗum, yangi makko kinnaɗum waɗuma goɗɗum, o yahi o yangoyke ha o tampi, o addanima mbuuɗi, a anda o okka, a anda o ñawla, a anda o tori, a anda ko honno gerdi, a anda siko kutihu makko o yahi o wallinoy fi o heɓu dépense ma e nder balɗe ɗiɗi, an saloɗa defude. hino jeeya e piiji ko wonata sabu ha sonja waɗa e nder suudu, tuma tawi sonnajo on o anda pilasi makko ka nder suudu, o anda ka o gasta wonde, o anda position makko on. sonnajo no hani wonde sonnajo laaɓuɗo, sonnajo laɓɓintiniɗo, conci makko ɗin ara no laaɓi, suudu makko ndun no laaɓi, himo weli ɓadade. sonnajo duwaka tunude, conci makko duwaka tunude, chambre makko duwaka tunude, danki makko kin duwaka tunude. si moodi makko ari tawi woni barngol ukkikemo, hina urengol ukkimo ko barngol, ɗum wonay sabo doga sundum. ɗum wonay sabo doga sundum. ɗum wonay sabu siko antum o mari o addoya goɗɗo goo, fi kala noon sonnaɓe no woodi wiyayɓe ɗum marsata e hoore maɓɓe kamɓe. min moodi an addoyta goɗɗo joƴƴinamo e hoore an, koye hoore ma o woni moye joƴƴinde, ka koye nder suudu o woni moye nadde. Allah wiya babal ngal no udditanimo, fankihu ma qobalakum min annisai mathna wa thulatha wa rubaa. an wiya ɗum ɗo marsata e hoore an min, so jombilan haray ko jombete kon o ɓari, ko an sharɓinta ka ko Allah sharɓinta. gorko on si o iwi ka o gollata o ari o wawata ɓadade sonnajo makko on, sabu oya laaɓa coycoyngal no ukko e makko, ko defi kon o gayni, lakkere no e makko, ko yangi kon e nder ñallal ngal, o wuppali, o lootali, o laɓɓinali cuuɗi, o laɓɓinali fayɓe. ko ɗum waɗi sonnajo o wi ɓiɗɗo mum jiwo on, o wi wo watta yiila watafaqadi fi mawdii anfihi, woya watta yila e ka kinal kanko gorko on yanata ɗon e maɗa, fi wota o heɓu e ma barngol, yo heɓu urengol. so heɓi urengol o yiɗa e sowno wo sowno ɓadagol ma, kono si o heɓi barngol ñande wo ñande tuma o miijiti fi ɗum ɗo wo o yiɗa e pottitagol ma taw. nafere ma noon islam on wi annadafa min al iman, laaɓangal ko jeeya ɗum e gonɗinal. est ce que koni wawɗa kama ñande wo ñande anɗa wullito tum, moodi an waɗantalan ɗum, o waɗantalan ɗum, o hokkortalan ɗum, o yewtatalan ɗum, o jeejatalan, an piiji maɗin fof ko talan, kala ko o watta ko moodi ma waɗantama tum. an ko wonɗa e wadde moodi ma kon ala yanditude e hoore ɗulle arabuɓe no wi aljaza'u min jinsil amal, joddi ndin ko e noone golle ɗe. an ko honɗum wonɗa e wadde, ɓay pellet ardatani tum. ardatani tum. an ko honɗum wonɗamo e wadde an. kala sikkude haray lefol gotol ñooto, an ko ya yewtu tun, an ko yewtuɗa o ko ɗum ɗo woni daalol, kanko ko makko kon landetake.
modi mani way ka gollata ɗon arta gilande ma bimbi on yewtali on joɗaki on fijali on jalali on ittondirali wula o hewtita ka suudu kikire o tawa ma ka télé hiɗa joɗi ka salon hiɗa ndarude télé novela hiɗa ndarude série philippine e indien hiɗa purtinori ɗo watufo o fala o hewta wiya assalamu aleykum wa aleykum salam o feƴƴa o naata ka nder suudu o jooɗo ka chambre o falama lotade o heɓali ndiyam o falama lotade o heɓali sabunde o falama lotade o heɓali sarvette o naata o jooɗo o nodde notoɗa o wiya ya ar wiya yo habbo seeɗa. Allahu akbar. kanko non jomboy ma waɗi teŋe ko kanko soodi suudu ma darni suudu ma yoɓi luwasi kanko yoɓi fi courant ko kanko soodi télé kanko naadi ka suudu an jooɗiɗa aynuɗa on télé tawi on télé ɗon no ɓuran ma moodi maɗa eppa ɗaɓɓani hoore ma sina. salloɗa notade moodi ma tawi oɗo ko haqqe mo ta tawi mo duwamo hettude ndaari subhanallah hay Allah subhanahu wa ta'ala hino yamiri kanko gorko on imo mari haqqe e dow maɗa hattinirde si tawi ari ka naafugol bimana ka korka naafilo korkaji sunna si a hooray ko ya lando moodi ma permission ko hakken ko tawiɗa hani mo ɗoftade. jango miɗo faala horude miɗo faala yo newnanam so wi mi newni jango a hoori sunna so wi o newnali jango sunna waɗɗakima si a hoori a waynakimo o iwoyi ka golle ñalorma o arti o wi mo faala haqqe makko on e dow maɗa ko ya taƴu korka ma kan jonnitamo haqqe makko on haqqe mbaldi ndin no waɗɗi korka kanko sunna. sa hooriɗa mari balaji sa hoorali ala probléme sa salani ke moodi ma mbaldi siko jemma Allah wurta e malaika ɓe huɗete ha weeta siko ñalorma Allah wurta e malaika ɓe huɗete ha kikiɗe kono e mum ɓuri wulɓinade jonnitugol mo haqqe makko on ko hakken ko gorko on mari priorité e hoore maɗa. sonnaɓe gono woodi ko téléphone ji maɓɓe ni ɓe ala tan moodi maɓɓe si moodi maɓɓe woni ka suudu o si o ala ka suudu o ko kamɓe téléphone mari affaire kamɓe internet mari affaire kamɓe ordinateur maɓɓe on mari affaire ɓay Allah no walli ɓe iɓe jangi français ma ɓe jangi anglais ɓe wi ka université fen ɗo iɓe gollude si ɓe hewti ɓe golla e ka bureau ñallal ngal fop ɓe hewtita ka suudu ɓe joƴƴina kadi ordinateur rum kum ɓe punno e makkum gorko on ara ta ɓe wawata yewtude o fuɗɗomo landade o wiya habbelan hiɓe jonnimmi ɗo golle ko gollete ɗum ɗo ko nattete ɗum ka bureau janngo moodi an hiɗa du'a accintinede golle par ce que a anda responsabilité ma on ka nder suudu as a mother of the house nenejo ka nder suudu a anda haqqe ma on ɗon a ƴetti ñallal ngal foɗa gollude ka bureau arta ka suudu kay tawa moodi ma a ala tan makko ta ko ya jooɗo e ordinateur ji kadi e honkugol ɗon tappa yaltina kaydiji boni ko jannguɗa si tawi ɗum bonnima dewgal ngal. honto kulol ma Allah ngol honto droit ji ko wonɗa e jonnitude moodi ma kon an iɗa jooɗi tun iɗa yayna moodi ma iɗa yalta ka nder kawte iɗa woola moodi ma o waɗantalan ɗum o kortalan ɗum o waɗirantalan ni o waɗirantalan na taw ko honnun an wonɗamo e wadde gasa kanko ala e wolu kala mo goɗɓe no wi sonnajo ay si o marata gundo si o marata gundo hara yo hanaka wonde sonnajo si o hayloto njaato ma o wujjay ma o marata gundo oɗo na sonnajo keeye na marete ɗum sonnaɓe no woodi kala ko moodi maɓɓe wowli ɓe jaɓata ɓe jaɓi ko moodi maɓɓe wowlani ɓe wo si woni ñallal ma balɗe ɗiɗi
ɗo eɓe heɓude haaju e moodi maɓɓe ila ɗo ɓe waɗanaymo ko faala kala ko wowli ko sali ko tooli après 2 jours ma 3 jours ɓe ara ɓe landomo noon ɓe faala yo waɗan ɓe hunde kaari worɓe ɓe wowti ɗum jooni haray mo andi kanko ɓeygu makko waɗanimo ko faala ko woosi tawi haaju makko yani e makko ko faala mo landade après 2 jours ka gorko on antani ɗum ɗo wo on huwodiray par ce que ñande fuɗɗoyɗa wadde ɗin moƴƴereji ɗo wo tuma sayi on hewtoy si a landike mo permission ma a torike mo hunde o watta sabu o wowtima sonnajo mo tata o yiyata mode makko on heewa mo gite ko Allah accuno adna Allah on fof wiiɗa ko on ɗon faalaɗa hay on ɗon heewi gite ta sa yiimo haray a yii fof a humpaka goɗɗum ngo ɓaawo ton hay si moodi ma ala hay pus kono nde ke o jombima dewgal sunna e faridda haray waɗɗike ma ɗoftagol mo waɗi si akhdari o wi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ɗoftare ala natagaɗo e dow yeddugol Allah kono fodde ko Allah jomiraɗo yamiri kon o wonma e yamirde ko ya ɗoftomo darine laaɗo alayhi salatu wassalam gorko no fokkita voyage acca ɓeygu mum o wiya mi accima ɗo o yaha baba en on ji o nawna o nela e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo faala ndaroyde baba en makko nelaɗo lando ko honɗum moodi ma waynorno ma o wiya ko ɓe wino ko ɗo mi wonata ha ɓe ara nelaɗo ma ka mi wawanama tonin ko moodi ma wi ko subhanallah oɗo ko nelaɗo alayhi salatu wassalam mo wawno wiide sonnajo yaw o wi mi wawanama tonin ko moodi ma wi kon yani wonu ka moodi ma wi ko jelo e sonnaɓe watta ɗum hande hay ɓe waynotako ɓe yahay tun si gorko on wowli ko on no yiyannoɗa ko a waynaki o inna min si ɗon faalago en sertay joni par ce que min o yiyanno koppi anno ɓawli ko ɓeɗo jibinimi kamɓe ni mi an fotidi si ɓeɗo nawni mi wi mine ndaroyde ɓe on wi ko nima ni ɗum faala en waynodiray joni komi prêt allahu akbar tawsi ko ni sonnaɓe sahabaɓe wonirno anno jaborɗa ni tawsi ko ni ɓe wonirno sonnajo ko laatino kanko e moodi makko eɓe wuuridi goto e sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam heɓe wondi heɓe mari boobo on boobo no nawni gorko on yalti yahi golloygol boobo on maayi ɓaawo makko sonnajo on wi kawtal mum ngal boobo an on maayi kono nayi on hollitu moodi an ha min mi laato ko min adimo yeytade ɓe wi no probléme moodi makko arti o ɓannaniɓe ɓe ñaami o cuɗinaniɓe ɓe yehi ka danki ɓe hawri e mbaldi bobo mayigoy mo waaliɗa sonnaji on e moodi mum ɓe rendi ɗon e mbaldi
ɓe looti ɓe gayni ɓe ari ɓe jooɗi o wi ene modi makko wina woosi goɗɗo luɓi on goɗɗum wi on jonnitumo ɓe maana o artani on jonnitay ka on saloto o mi jonnitay wo awa yondinore bobo mon on ka Allah subhanahu wa ta'ala bobo on fatike Allahu akbar o wi hayno yetoɗalan ɗum o wi amayen ka nelaɗo ɓe yehi ka nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe yewti de nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam maki on hawruno ɓe wi hi nelaɗo maki Allah waɗan on barke en jemma mon ɗo natija ko yaltoyno kon subhanallahi geɗal ɓe yaltoyno ɓen ɗon Allah waɗuɓe exemple e nder annallah fo est ce que anda wawiri ni an hay an e modi ma yeddodirɗon konngol gotol pet a salantomo mbaldi jemma a doga e mo ka danki a jippoto ma yaltanamo yon chambre yaha wala ka salon ma yaha waloya nokkugo est ce que hanko bobo moƴƴo wonɗa e ɗaɓɓude ko kuddi falanaɗa ɓiɓɓe ma ɓen ka ko barki ndaari nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam hakken ko ɓe andi alhaali gorko on ino tiiɗi e dow maɗa ɓe inni naya falju hay uddita hunduko ma ko landuɗamo yon sertu ɓe wi kala sonnajo fewtituɗo mawdi mum o landimo yoɓe sertu tawi na ella na sariya l'islam daginanimo yo torto hoore makko nelaɗo maki uurengol aljanna wifoytamo few hina fe rewnatoya ko uurengol aljanna on wifoytamo fes na fere kan o naatoya tawsi ko ni wawɗa tawsiɗa heewi wutiji modi ma ɗin tawsiɗa heewi hoore ma tawsiɗa surri modi ma tawsiɗa ɗofti modi ma tawsiɗa yiɗimo tawsiɗa teddinimo sonnajo jooɗotoɗo ka nder suudu mum goɗɗum majja kaseti majja ma goɗɗum ɓiyum tosokum majja ma fusa gorko on ara wiya hontone hunde kaari komi wallinno ɗo ɓe fof ɓenna ɓe yaali o inna ɗum ɗo ko hombo fusi sonnajo wiya o anda a anda suudu ndun ko suudu ma a anda suudu ndun ko laamateri ma a anda nelaɗo ma kono a hiwa e hoore ma hiwa jawdi mawdi maɗa nin a anda walmar'atu ra'iya ala mali zawjiha sonnajo on no halfina jawdi mawdi makko ndin ko yo hiwo ayna wiiɗa a anda mbuuɗo majja nder ton inna a anda fi ɗum a anday few ko ya andu ko ɗum joƴƴinanaɗa ɗon ko ɗum waɗi si Allah wi waqarna fi buyutikunna ñiiɓe ka nder cuuɗi mon ta on yaltu luyluy ton yahon ka kawte tabite ka nder cuuɗi mon si mawdi ma ari ni ene oya 10 000 ma 20 000 ma 100 000 ma 50 000 no majji mi yalɗi ɗaɓɓitaninɗi o yaha o cowto o yaha ka kawtal o yayna mawdi makko hiɓe wi miɗo wujji hiɓe wujjininmi min hande kamin mi wujjali mi waɗali ɗum e ɗum minen namen mbi wujjoɓe ko hande goo mi wujjina awa hewtiɗon kombo landima ɗum ɓeyne ya ɗaɓɓitu ko majji kon ka nder suudu sabu ko an woni ton ko an woni laamateri ndin ko an laami ka nder suudu ko e laamateri ma wona
si modi ma falliro yi ka yaasi ha o hewtidi e hunden o feƴƴi ka cintan o naati ka salon o liɓi ɗon o feƴƴi o yehi haray naati ka nder traitoire ma gila ɗon waɗɗike ma ya ƴettu ɗum ɗon mara hay nene goto modi ma o ala haqqe naatugol ka nder suudu modi maɗa o ƴetta ɗon uti o yalta si wona onon ɗiɗo famondiron so fokkintini wiyamo o yaltinta ha nodda modi ma landoɗamo sabu ko laamateri maɗa si mo faalayo seytini so seytini ɗum o faama islam o ala haqqe yaltingol ɗon hay fus sina o landoma an sonnajo si o landikema permission wiyamo daro ɗo habboɗa mi nodda kotoma mi landoɓe si ɓe newni anaɓi est ce que koni wonɗon zerirde cuuɗi ɗin woɓe jombay ɗimmo woɓe jombay tammo eywa no harmi emo mari régime o mari ko fiyon ɗum waɗi simo jombude ko ella si o jombi no gasa goɗɗum ko angal peewal ma ngal an no gasa ko angal kuɗol ma Allah no gasa ko angal faamugol maɗa ko onno gasta wonirde ka suudu kono faalaka ma accitude o tawi o adde goɗɗo goo ko wonda e maɗa no gasa finay seeɗa faama kon ɗum fewndi هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد hakken ko tawi sonna ɓe no mettigirde fewno ɗon si ɓe yaadi e goɗɗo ɓe tekidi e makko ɓe jokkodiri mawdi maɓɓe wi kaari wina mi faalidakama e o hara waddi probléme kanko o wi o faalidaka on yilto ɓama yilto few tertono fes iw ɓama no gasa o ɓonna e dewgal ma ngal no gasa mawdi makko no andi mawdi ma no andi oɗa feewa ɗimmojo ma o no gasa ko intérêt ma todena an o wiiri wota jokku o no gasa wala o jiwo ɗaɓɓirino kanko mawdi maɗa fiyoɓe boni du o sali o wi an ya iw ɓawa makko ko gaño ma kono ron ka famude nanga e mettingol nanga e taƴagol mo nanga e noddugol e heyka acciren ni weldiyagal ngal modi a wiyomi iw ɓawo ma haray noon namin de ko kanko a waddidiriɓe kadi kan a wawali hoore ma ala keɓɓol haala Allah wi wa karna fi buyutikunna ñiɓe ka nder cuuɗi moɗon yawowoy ɓe yalte ɓe yalta ɓe haylo ɓe yaaka kawtalngal ɓe jooɗoda e maɓɓe ɓe inna miɗo yaade toon min waɗa ɗiɗi e guddol ɓe yaha ɓe jooɗo ɓe wowla ɓe ño'a yimɓe o yaha toon noon ta moodi makko kanko ala moodi oɗa no mari oɗa yaltina bamakoji e vaccé graté e baséris liɓa yeeso makko mbari ndaranin ɗum ɗo min ko hanki ɓe addi ɗum ɗo ɓe wi mi ndaaru komi faala komi ƴetta komi faalaka komi hokkitira kono min ɗum welatala o mantanomo o wiya ndaranan ɗo komi ƴettata complet goto ma ɗiɗi himo naadude oya soñja oya suɓanamo ha gayna immo hota ka suudu moodi mum aroya o wiya min kay si bamako o heɓaki ɗo nge huɓɓay Allah wino ya jooɗo ka nder suudu ma sabu si a jooɗino toon a heɓatano ɗum Allah wino ya yondino par ce que ko Allah wi la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha Allah fawnata wonki
siwona ko ki gaynata kon Allah fawnata wonki siwona ko jonniki kon illa ma ataha wa sayajalu Allah ba'da usri yusra Allah watto ya bawo sattene ndem hoyende so ndaro ɓeygu kaari so yiw conci ko on addana aden kañum ɗo ila mi tippi ɗo ko jilbabum gotum e tiggare wotere e niqabu wel puisque yimɓe ɓen no fota la pullo fuuta inni wo ya ndaaru kolli ma ɗin hay kañji ɗi fotata isa yimɓe luttuɓen kadi fotata ko ɗum wanno si wiyaɗa ya jooɗo kadi e suudu ma sonnaji on no duwa jippitade ɓe duwaka wonde capitaine ɓe ɗiɗo e nder bateau gooto sonnaji on dirisa e modi makko dirisa si sonnaji o wowli modi makko wowla joni gande ɗen ari ha ɓe wi joni ko 50-50 50% gorko on e debbo on no fota ka nder cuuɗi ne Allah subhanahu wa taala na ɗum wi o wi arrijalu qawwamuna ala nisa worɓe ɓen no dolna e dow sonnaɓe bima faddala Allahu bihi ba'dahum ala ba'd sabu ko Allah ɓurni yoga e maɓɓe dow yoga wa bima anfaqu e ɗum ko worɓe ɓen finance ko an sonnajo woni ittude tenge ka woni oltinde ka woni ñamminde a woni honnude sonnaɓe no woodi hay surrugol modi maɓɓe ɓe wata ɓe ñaamay ka modi maɓɓe duuɓi jowi haray ɓe ñaamude yara ha hande ñaamete mankali nde ñande ñaamete mankoya gorko on wiya ñawlan liɓanami ɗon dépense o liɓanamo dépense ɓe yettodira gokkon si yimɓe jooɗi ke ñaawgol hakkude maɓɓe o wiya yeeteɓe noon yoɓe jonni tan min ko ɓe joganimi kon o famina ko wona 100 million ɓe joganimo dariɗa wirta mawdi ma duuɓi jowi hiɗa ñaamude ka makko an o ya somali ha ɓaali no jonnudema moodi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki hino jeeya e piiji ko hebbinoyta sonnaɓe ɓen ka nder yiite nde tawde ɓe honnum ɓe jarnata ɓe yettata ɓe weltotako ɓe qirritotako nema ko mawdi maɓɓe woni ɓe waɗande kam foddemo waɗande ɓe nema ɓe anditatama ñande ella on gootu waɗi ko kun ella hon ɗo wona e ndaari moƴƴereji ɗiya hop o wiya min gila mi tippi ka maɗa ha hande mi heɓali ɓuttu ila mi jippi ka maɗa ha hande mi heɓali nafoore tentini noon si on ti ko ƴettaɗo serta ara ya heeɓi nambara nano aduna no wawi waylitanade goɗɗo min hay ƴettunoɗo lan aranu on o jogitoranolan ni la ilaha illallah ko ɗum ittuma ka makko awa hayno wona toon na ɗum hara modi makko mayi an a ñamay mo ne aɓe waɗe ko falalon ko Allah ƴettitani mi kon kaari gasa ara ñande o ñande hay si on ɗeɗɗaynomo ma ko loppe o ñamayno ɗo ko an o woni e yennitirde ɓaya an a andano ko suuɗi to ko ɗo waɗi woɓɓe ɓe jaɓata ƴettugo settaɗo fes ella ala noon ƴettugol settaɗo ɗo dagi ella ala e ƴettugol neɗɗo mo modi mo maayi ɗo dagi kono yalli ko ɓe fof maɓɓe moƴƴi yalli ko ɓe fof feewi sertaɓe ɓe fof est ce que ko ɓe fof feewi na no woodi woɓɓe ko ellaji maɓɓe ɗin ɓe accitira sa falji a yaya memo yon anday ko accitunomo ko yalla yurme yalla moƴƴin cuuɗi ɗin yalla ɓuttin cuuɗi ɗin yalla hokkoyen ɓiɓɓe nafayɓe aduna e lahara ɓantayɓe l'islam tefanoyayɓe natoygol aljanna yawma alqiyama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي فيها معادنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم